Sve jedinice, meta uočena, meta uočena! Držite se plana, pucajte na nišan! Ponavljam, pucajte na nišan! Ne plaši se, slušaj me pažljivo. Ti si taj koji me je pozvao. Svila je previše krhka da bi bila prijetnja. Osim ako nisi krhkiji od svile. Tačka na slučaj. Sudbina ima 1000 lica. Zašto biram da nosim baš ovo? Kradem pogled. A sada, gde se kriješ? Bum. Prije ili kasnije zavesa će biti spuštena. Što se tiče kraja, želiš li da pogađaš? Glava ili pismo? Šta je tvoj odgovor?